asobola oyo baba waife Katonda asobola omunonya n'omunyweza wangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola omunonya n'omunyweza wangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola omunonya n'omunyweza wangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola omunonya n'omunyweza wangula abakirisitu okujjangayo okusaba Katonda asobola omunonya n'omunyweza ng'owangula nenda twekemu omutonzi yenka eziramu omulungi ali kwa media bambi kyabe ekyokola okuba ngo tugoberera kitwizamu amaani ndasaba abayaka bakali kusubscribinga ngai oli muyaka n'olusoko bw'okwida kwa media bambi tukusaba otabona mbozi zaife novaawo subscribinga awali ekigambo subscribe just kikoneko kigambo subscribe kiraba kidyewo kyo kikuyamba nti buli mbozi gye tutaayo bambi oba omukwaba abasokerwako kugifuna tuulabira okukoona kadi notification bell kano kakuyamba nti buli wai wataawo mbozi akadde kalira wabanga bambi embozi ifuwe ogibona mu bwire wagibona wagigalula ng'ekaali kuwa musupu nga bwe muli kumbona nze ne tiimu yange tuli mu kibuga eky'egganga era nga tuva kugula ku bintu okutwalira kuku omu ku bantu baife abeetaavu akwawo betubaleetera ndidukira nabalaga emboozi ya Asia omukyalo w'omu disitulikiti y'e Mayuge bambi abasaja yebasulawo olwokuzala abaana abalema. Asia yazalibwa n'obulemu wabula abasaja babenga bakozesa advantage eno baje bamuzalamu abaana oluvainuma bamala bamuleka. Ekyembi ekiriwo kiri nti Asia buli mwana yazaala abamulema, buli mwana gwazaala abamulema era nga kino kifiira kuba oli abasaja okumugoba n'abaana babinga bakati ife tuzaala balema. So nabatira ku emboozi ya Asia nga tugire makage abambi ebuwaya nga Asia gaira gakomba twawa ku kwasi obuyambi emmere omupaliso Asia yali azabya akusulako wabula ekyembi ekyaliwo kyali nti were Asia yali yafunye ku obuyambi abaana bali nga bali bubi nga bazira bitabo bazira byeyaliro bazira byakusulako. So oluvainuma olw'okulaga emboozi eriyo mwayina wange ali mu nsi eyo dda buwala bwakuba kyeyo oba bambi yaida mu WhatsApp yange yakuba ati Yazid kankuwe kasente ogule ku kompaliso otwalire ku mutawane wa Asia omuvubuka omukulu omutwalire ku kompaliso omutwalire ku ne blanket era nga bambi vagula ku kompaliso guno yinchi mukaga gwe banko bamutwalire namugwira ku ni blanket eno ekiro 5 kilograms bambi tumutwalire tubasiima babeeyo nga bambi bone emboozi zaife era tubasaba mujja maiso n'okudibona mutweyingeku nga tujja mu bitundu eby'emayuge nga ntwalira family ya Asia ku buyambi bwe nafunye ndi Yazid Yolisigira akali ku subscribing police go ahead and subscribe. Singa no yasobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yeetaaga nweza bw'asaala iwe nkobera kwali n'ebirwaire nga basawo bakubinga bireete wa mukameno nze butinalunga mani neidembe wenegemu omunene yakombe zinesi niwo nvuma sirikati yomba balika mikono omutonzi aliyo mwene tusanuke mwaba mwenda tweyagale twemba obwemba obulagati munene oyo bananzo kwemba kwali kwalema irayi Katonda asobola omunonya n'omunyweza wangula obozi kirina ery'embera abantu Katonda asobola omunonya n'omunyweza wangula niwe yadibo gafunirya Katonda asobola omunonya n'omunyweza wangula ennyumba y'oli muti yandibaireyo Katonda asobola omunonya n'omunyweza wangula mulimo gwokola ati gwandibaire gugwo Katonda asobola omunonya n'omunyweza ng'owangula.
best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Why media? Ah, yeah, 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 yeah. Why media? Ah, yeah, 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 yeah. Why media? Your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Why media? Ah, yeah, 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 yeah. Why media? Ah, yeah, 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 yeah. Why media? Your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Why media? Omulungi ali kwa media bambi tutuuse wano wasiya era tulese ebintu bino era nga babituwa babikuba tubireeta eno biyambeko ku bambi naddala omuvubuka we wali omuvubuka wasiya ni kuzaifa yali ng'azira mu paliso ng'azira byakuswa kwazira ngo yazira bulangiti eri bambi sisita wange ali eyo abamusida abuwalabo yatuwa akasente yakatuje tumuguleyo omupaliso yinche mukaaga tumuguleyo ku ni blanket era n'ensonga n'endeese wano ekyalo kikoba kiye wano lwe balungi oli wano tuli balungi ndibona akaniiro kali kuku baanidda mwami Yazid n'ekibiina kyatambula nakyo akaniiro kano tikavaemu kali bizibu kano bye byaki asadanga bendo mukazanirira ya nakaba kuno ndamunandi mugumu tibakugemye itulinde bali kwetwisa ku mutwe ngakibagimazaina abo bamala olw'embeera so kasoka tuve gano okwetera ku buyambi obulamu butambwire butya bulamu tebubiino era nsiala nga nakozesaako ebintu byemwandeeteraku mpola mpola ntyo nabwenja bwensabirizaako nti mutawuni kodikola twakuwaki kola mwampa omufaliso mwampa akawunga kiro 10 mwampa omutyere kiro 10 mwampa esente dona kira 10 omutwalo 14 nifo twakuwa nimwo omwampa yadingebya ni mwami Yazid nze mwene no nanga alina ekisa lwaki nadiri akasente ako nga zatiri bulungi yange byesente eri mutwalo 14 mpaiso ndikulambala bulungi so obusente obwakuyambako kuki obusente obwo nagulamu akabuzi kaliwa kabuzi kaliruuyi gakabuzi babidisibiwa Jibagirere nira twenda kubona kumbuze eyo yava musere de ife tuyamba omuntu nga tukubona nga yena alikwerwana kwava mu bwavu tumwongera akakabuza ajja akaleta ako ndi kujja akabona ko munaze nga wayiya ngula akabuzi ndi kwaya kasenta ako nagulira ko omugalo ono uniform nga yo mwankoba none yavala nga uniform ndala ni mwine nga bwe bali awo batyo bavala nga uniform ndala nagulira ko uniform nagula mu akabuzi naba nga tiri bubino banange mwakola omulimo era neyanza kale so twava gano ngemberera ekalimbi wabula eriyo eyabonanga muzaifu ali mu mbeera mbi oyo muvubuka wo Omulema aliwa muvubuka Omulema oyo kuzaifa era ali Mbale wano lero wanazira waka azirawo yajawa Mbale wa dada we mama wange yali yaja wa dada agulira ye idembe ati okuba mukana akayumba akanigirivu nga mukabona mwana mukulu kale yebera ye dada we Mbale okay so mami yaliyo
omwana wange omukyala myaka batuli mu myaka nga kimu ku lino yafuna akasente ke bana abaana ababeeyo kulya bajja Abannayuganda bajja okupakasa eyo bambi embuuzi eyo yamugema ku ni famire yakati wawo omukaire omupaliso aye ndibona abaana basola ku luveera yakati nikuzaifa muntu mukulu so yatuwa isente twaguzeeko ku yatuwa emitwalo 15 emitwalo 15 nagula ku mpaliso guno gwa mitwalo 10 yinchi mukaaga yanziza okuba n'omutima ng'ogwo kuba abasinga adeeriira malodi bwaineku adeeriira aye kivyangu ne yanziza ino mukyalo oyo byakoze wena n'otuukiriza nokotakoba oti kandeeriire alidibuuzaani gwaidi kweyanziza oli muntu wamuvunanyizibwa era onkakaisa nti olumirwa so batuwa ku nga nkoye nti batuwa emitwalo 15 10 giguze mupaliso guno twagula emitwalo 5 blanketi dirikira 5 so twenze yena yebwike kuku yanziza banange so abeli yebwika biki yagula namugula ko ekinani kibedi kava bino bakumeza teyebwika okay ato nani ono Elvis so kugaba kazindu kano Elvis mula mubuko baki sala wano sale noto Elvis mula mubuko baki ye azira twaiza ikiso kino mali ompaliso gubwaine we balebye mukozi banange ogwo batogusimye kulwa kuzaifa togwizaayo sibye kyemukoleera mwana wange nekyebwiko sali mukayasa kabi nkweyaza ino kweyo byokoze kuba tivi yangu kiriwe ki wegeza sente ndagoloko bati be kangulira omuntu ekintu kyeyayenze mutuukize ni blanketi oli kujibona ndikujibona kambona obo ono tidi obo nomukyala ali ku line tutamira bintu goni gwani guno nga guno gusano fugulo ni gwani gutawanego Elvis hano tuzani tu akai kambona ono mwana zampere bintu bina yala yenzo okwogera ku kuno oyo aye mama nani si omwana okuba nti enumba eno nfunda aye wadadaga atyo aye mwana oyo naye nabegano nenda inabega naye enumba nga bwogibona mba ntono ino tupress call tuwaka nakumukubira ku kumukyala yankati ndandogera ku kuno omusaada oyo n'omuvubuka oyo nenda kubona engeri naye ngera video ezirako ekambone kambone anange mukireke sister hello network oli banerenga batubona ai network hello nana gwaleko bira oye ndi kubona hello ni phone abatubonera wano network kali busy aliku twenda network oli bonanga tibana kyale lipuwa network wano wazira bambi ndese ebintu owomukyalo ono naletera omuvubuka omupaliso ne blanketi bye wampa itiri kufuna bulungi network wano nfu yendi aye bisigairewo network nfu donadone mutieni eyatero bifo yankubya talikwenda kwogerako kuno omuvubuka oyo nga mbwa alina obuyambi obundi bwaba alikwenda yogenda bwe mbwa ali kujja okumuyamba aye buti tutumwagaineewo nwagali obuzibu tobonaawo tobona mwene bifa kaya tugezizaako so mami webaza omukyalo oyo eyatuwaire sente dino emitwalo 15 emunange okulekeza akasente kano yena ti byangu webala okwerekereza n'odituusa
n'ogula kyaba akukobera n'otuukiza omwana wange ayambye muyambye ino naneeyanziiza kikoze bubi ino network okubulaku yakawulira kamadoboozi gaifwe yayenza ino okwogera ku nimwe yabaina bingi oba oli awo oyogera n'omuntu iremu eno omukobere nakuyo yaba n'engeri yasobola okwongera okuyambamu aye buti ndi bwana Airtel ezirawo MTN ezirawo so nekyo iwe mami soko omupaaliso guno gwira wano kumbali mbali kagwire gano kumbali ni blanket buti mwene mupaaliso guno azirawo yagire wa dadawe buti nani ajja ogulambaalako ng'oleida olino omupaaliso guno guli ku mwene gwo togwa bano baana kugunaalanaalako nyagusibako nguterekeo siga munyumba awo bangulu era ki nsairwa okubona nga omuvubuka azirawo kuba yana baina bingi byatukobera mwene oba oli obwetafu bwali kwenda ng'omuntu kale so mami nene mbuzi wagula musere twakuwa sesa wakapusika ntubone ku mami obusente bwetwamuwa ku mulundi ogwo yayiya nagula kwa akabuzi kano nagula ko omwana uniform munango oli muyiya liche nyobu nakabuzako nende singa kwa unda liche nende okuba akabuzako kali kugaya liche ni nende kifani kifoyo nga kali kugaya nga kali kwe munkuta mami edi okwe munkuta okuwomerwa ekintu nga kiwaire mu kwasigala nga olikola nga olulimi oti walulambya otoletolemu obuwomi obwo oba toli musoga yana bweri kwa muzaka akuya yeri kwe munkuta kiboneka neno okay so enembuzi isubi ki yoina ye mumbuzi eno isubi ki ebiroto byirwaki wagula mu embuzi eno kigendera kikuba ndibona kabuzi kalume embuzi eno najigula ebewonga eri kunkuuma n'abaana bange kuba abaana abo babona batyo nga bwombona nawaayo sobola okwaya naye ino nfune muluusi aye yenatuma okunonekeza yafuna anume kale nenda kujaya esingeko oba wano banfaaniyemu omuluusi memale embuzi eno ejja okusigala nga neeriwo nga baba w'abaana bange Mbantu seko oba obuzibu bwaki towa nti embuzi yange yiyo mba mwe mitawe gyemuntu bamugiti ntaso omwana wange gaba ali mulwaire kuna bwe mba mulingirira eno engembuzi mugiti service bingi ebizibu byakala mbuzi nejo kubimala bino byatomana bwendwa nejo gulanga sabuni nejo gulanga sukali sukali naidie nakuyo kana akabuzi utikasulawa kasula mu ifumbiro wa mukaire ndoza ati musulala ku munumba ndi wa mukaire ro wa kamiyere yankasuza no ebizibu bityo gwendinze sanniyo zaze yanko bakuntina kani baba wa mwana dakoleta yekere ndo nzira mbuzi eno nekumi abaana bange tuwoza nti twala ntukuwa ku obuyambi nti baba abaana bano baida kuvoye babone batandika okuida okuyamba koko nze naka ntenda mpega nongo oyo yafa ogolomeze mwero mpaiso guno yena yafa ogole nologema we uniform nali gaye mutamivuluke nkufu mutamivulu juju ata ali kuitale kule kwali wa mulongo kule ali omwenge tanone banwa ngaja yo kuna sokana kusiba mpale bulunje no ya ayita kumusipi bulunje meya ira kezitwege moye naba ategero yo namukobera ki ni baba wono wabala bagala mugalole nole ayo kado ono yena gwira uniform ali idagano bena gulira muide mutukobere kuku no wole yafa no wena idagano ya mwana kai nembuzi eno kwantika ngule makazi na kagule mwembuzi ndayira abaana bange nali ndagwana ko aye ngoba ira obwali ngabukenda kano ka sweet kano sweet bitire ino bitiraga nene ideno paso kwa baino idawan no kaito nendo some omalo okusoma okusoma kujire kutya wamala bamaliriza mbenka ali maliriza oli mchakumeka bote chakuna mama mafuna indi fomo yo kubiri nafuna butere najirekero
Era tulova eriwa tujiboneko inafuna mami muleta ko uniform tujiboneko kwe so nenda kubonako ko uniform ki ekira kitambula kitya kirungi nga we kubalira ekimyola ki nga we kubba ekimyola nena uniform tikuba ku badge kuli tubone kufula tubone malovale muku tubone wonuma ntegenti uniform ninze na gireta wano kiri kuliko ninze na kwetera uniform obo oyenda obato yenda ninze na leta sene da uniform tininze niwe kalibona bala muku tubone akugema ku defilement myaka 10 na ikisomoza basule mutoyi owulire myaka emeka 10 obakubanga oti edile nani ono ndibogeza kadija nkonge ko neri akirinya nze mwene ni damusango nagwemerera mu kirinya omukobanga oti nze ninze kadija kirinya ajja abeye ku madi akulinde koko katonda yandiyambye kajja ko kai mama omwana owomu nakoba kandigire ko kuliwe katuka kuba mu senior 3 senior 4 hadi ne sente do kusika obusike dino kadija ngo onumye namatali primary school bino bino woni for good work tegere kalwa mirimo mirungi so ebiroto byo ngai wali ofunye sente nga abana abandi abantu abalini sente wandiyenze kusoma kubachi maje so koide kumbali wano okuyamba nsomye yoki kyokuba oti nze nimba ninsoma nenda kuba kino nenda kuba dokita kukuba bantu mpiso yakulumya empiso ngaali kukubanga olwero nenda kujja kumwesaseza oje mukube mukabina ajiwulire lwaki oyenda okuba omusawo kiki wegomba kubasawo bafaanana bulungi ng'obalingirire ayo obaedinga ndi musawo mbe kati faana bulungi faana bulungi kale bambi so buti tibikumena ebitabo gali ofunye koko nanyefunya kwa ebiti byawaku kale nenda kubona ebitabo byawaku kolwa ko ebitabo nga bimeka bitabo nga bitano ndakubira kuba nange nti Hadija haikwenda bitabo tibimala tamu eno yawa itamu iraku ebitabo sente dabuji kaluje tunonie tomano obuli okatonda ikiriza ayo osaba nsaba osalirawa salira iganga eti bana kuzigida enulu eriga kale katuje tunonie ebitabo isha Allah katonda ikirize aye jamu maiso nokwe kumanze ne balero kwe kubyana ekimyola bine soko bireke byababoyi soko bireke mwana tiendo bone ngo kali mwana muto nga mami wabo nabona baba sada emberyo ida kwe yagala okowe niwe mwene okuboti nko yense ensetama soko girinde kolako kwe byemyaka jo obulire bino idabi kola bina byonna bino bale balimba bulimbe basada baida kulimba akuwa akabuta amala akulekawo tubona nga mami bamala bamuleka nga okuba ali n'obulemu kibona ewo bango mami yali koko nikiyekolera kivamu akasente ngo yabasada tibawa wano abasada benda mukazali nena kudino so ni wona bawo ngo nirira bulungi bichi aye nga tusomye kuko za kyokola musada aida kukwenda ko kyakwenda era amala akulekawo taliko kubona bana n'olubuto mami mulema kato omwana we no mulete wano kitegera so kiyamba iwe osoko bireke munku hewo nayo ndokutandika okubona abana ngo kali mwana muto kintu kigemerere munku ida kudigidoko ayi soko kigemerere munku owulire zene kukobaire oliva kubyango olikwanga oti Yazid yeideka yankobera soko abasada balimba ninze nanimba nkusubiza ekintu yatijja ku kiku nze ndi kukobera ngani kwenda kubitawo olumalo okubitawo nga so nze nkuwaire nkuwaire kuku byabasada kamyembo zigireke ejerye byabasada soko bireke muko ulire
bakusoma mu butaki yesindi dyoenda padi sodizira basada labenda okuwa akasente biki aitetenkania webiremye mami webiremye okufuna akasente wetetenkanie okolesa ebyekyalo bakolesa ebyekyalo mu bidi ebigoyegoye biki wo bitewo ayo wakamba oje yegundi akuwe padi si biki kinava mu lubuto owulire nja kuswala okuyano nga bankuba ati kadejja bamuwa olubuto yena ali kudaga ozira kagaali ozira ki otandika okubonaabona solindalinda muko owulire mami okubonaabona nimwe mwena nga basada bamulekawo kiba isomo kyaimwe kiba isomo linga ku mami engeri yabonaabwoinemu okoba oti no mami yabonaabwoine ife kasooke tugemeregemere muko owulire kibaire neisomo kale ekyo aye ebitabo katutwane enda kunonya ebitabo owulire niwe ntalire eno akasente tulibona ndibona amagezi yange kaleta ate iwe sookoide nenda kukono ida wano lino niliyani lino asulaino ni dimples ngabiraku kyamaga nompe ku dimples wena oyife twalinga batonga woyenda nyange okoloti jona wena akeruka ida kulukumu so zena buti wenda ku dimples nkola ntia mbugemako osoma kyakumeka Iweme. Ngonsinge nsoni ki osoma kyakumeka so ino osoma P1 mami so ina gamya kemeka ganda wewe wa mami nkomera ni wo muzala wemeka wa myaka 12 myaka 12 oli mu P1 ai P1 no myaka jino tasuika ko myaka jino ai ifo 12 nalinga 12 nali mu kya kutano 12 nga yaluo oli mu P1 oli wa myaka 12 kusoma kuja kutia Bulungi. Oina akagaali Embe. Otambula otya okujja ku isomero? Tambula namwe. Maje soko. Isoko iko kwansi ikaikana. Ono eda kwogera ku eri enseno. Ojotya kozira akagaali buti ku isomero ojotya? Tambula namwe gonaje. Otambula na mwigo. Kiki kukalubya? Enkalubya. Kisebyo okusoma ebitabo embe tebakugubye gobye ino. Batugaba. Ebitabo. Ba bitabo. Iwe tamu kusaba bitabo nga bimeka? Nga bibiri. Bitabo bibiri. Kusomera basomesa. Piga numukolesa tamu bitabo bibiri. Basomesa biki? Nzo omwana wange ali mutopo ayengule ya dazeni ya Pick Fair. Butiwe wapi wano okolesa otya bitabo bibiri. Musoma kyeyo. Kodi ya government bana basome? Butiwe kiki wegomba mu bulamu bwo? Wegomba kwa musirikale. Oyenda kwa musirikale? Lwaki wegomba kwa musirikale? Yakusoma. Yakusoma. Nti abasirikale obegomba kuki? Abakoma omuntu. Ai butiwe osobola kuba kuliya akumanga abantu balambere waba kunumba nga abantu bali munumba balambere waba kuliyo kisobola? Buti Omulema abe ibye beida okuiba igo Omulema okola otya? Bamundu. Bamundu. Otasobola kwekweka kulimukali wekweka. Ndowooza nti wandi egombye ekindi aye ekyobwisirukale ng'oli Mulema. Kyosobola okwenda abantu bakuyambe ku kyoli obubinga omwana omuwala bali kubona kanamba kwa kagaali wenda kagaali ate kindi zibe kale bona wafuna omukisa waida kunanda walemerwa wakuba oti nza kyenendayo wakuba oti nza kyoyenda oli bulungi engo yoyina imeka munumba omu tano ngedena dikumala imbe padi si dikumala zenkali bukali kutandika aye myaka 10 oja mu myaka 13 anyway wow kankusabire bambi amaka gano bana tugakaina mu buyambi aye abantu bona baavu muno mubugongo ina munene butiona ate takoyo kano likani kana ni Rashimi jali ya ida aye bana Rashimi aye Rashimi tukutegeera
Lashimi mulema ebigere bifu tasobola kusutuka. Lashimi yemerera umuge mwe Lashimi omuyiga emere kutwaye kukunaye. Lashimi Lashimi situko yemerere ense kubone kutubone tusobola tukuyamba tya Lashimi mukwano suti bambi dawano ka mukwano Lashimi dawano come here Lashimi iba nange Lashimi muleke Lashimi ya tayenda kamera Lashimi okoba kiye wazira olya migati ki chapati olya imeka Lashimi olya chapati ndala kirungi bambi Lashimi ndava nonga ngulire chapati awulire chapati enda tajja kuunema kale bambi ate eriyo Lashimi jotyame katonda wange Lashimi ye naino obulema mulema ono nani ono Elvis kam ida Elvis akaikutenga kusoma Elvis chi osoma cha kumeka musoma pigwa no le mwana uko igoli wa myaka ngeme Elvis myaka emeka Elvis wa myaka mukaga aye asoma pigwa ni mwanina omwana we myaka 12 musula kuntebe ndala ayo bitegera nda tugeta kundala nda tugeta kundala niga imeka kale oidio kuba ekiwala kuba kukwawo mugalagalo kuba kuwano wansi galo lingere bakubone kubagano galo wona kubagalo bulungi nganga nkuwa chapati akati kako kaita kubagalo ngamuga chapati wena ngangwira chapati kuba ugalo nenda uta galo nenda uta kugalo galo ebe bichi kubagalo otekwe ebigere otekwe n'amakono awulire mambi Elvis saidi galo totaire kwa matu Elvis abuna amatu ata amaiso jugulu Elvis ate osobola okukubanga okutambira ku miti tosobola ekyo bambi wena nja kwa chapati okubye bulungi kale nkweneza birungi byerere bambi mukusoma katonda akuyambe katonda wange iwo likwegomba iwoza mpaliso iwosula kuki mama Yazid ono nani yasula kugono no sulaina sulaina nasula kugono no yo Elvis basuloko okay mami ina tiro kugoloba ironkoba ki buyambi kiboye bwandiyeze obundi obuli awo kuba ndibona sukulu bino bano nze nsobola okulima ayi kucheka kuno kwenteme nziba kunanimira aja sabita ya busente bwange mu iganga na bangisa akataka mitwalo emeka 5 bwena bangisa na wanja kulima muogo muogo amu ayikumuntoza mu ngaya goti kati yako mwana kagemye aliku nkoba tijja kuizamu yo pangisa kwa kataka kodike mwongeire sente alikwenda emitwalo 7 choka najire naiwa muogo obundi natalemu ebidandali nataire muduma aya aliku nkoba tida kuvidu banga nimsatulire sente imeka mitwalo 7 hano za chenja kutunda ndimwegayirira nini likamwoga akule tulye nsanja nze ndikwenda ki sente ine bizu byange aye nkole ntya kwanza nsubira kujja ate ndambe kuna kalimiro lwenda sobwere kujja iganga njana ano nawe akakoloka mwogo nabago n'abaana oba niwemba kujja iganga ndakuba nomwana aja amene kiduma kya neiba aye mbake nini kunigeni mtaka mati asiya ini duma gale mwana we yamenye duma so kwa tube tukuyambe kuko no buyambi mitwalo meka 7
kanje nsasula akataka ako dumange ina simbyemu nsobola okumulya kyendi kusaba. Kale bambi bawulire sena wendi aye nsaba nange nga nkolesa kamera eyo era ndi byogere babibwine bambi Asia walimira okutwalawo okwo gwabonawo okwo asobola kujja mu itaka lya bena kamera idaka ati Asia yalesa abantu bali kubba ebifaananyi itaka lyange okitegeera itaka yali liryo sobola kulijjamu na kamera wale idago bamwate nalese obo walese ba banka kujja kwewera ku sente obitegeere by'abantu mu byalo eno tubayidi bya kamera bino butingo otwire ku kino kindi wano nga waka buzibu kyobundi wandiyezi bakuyambeko buzibu ng'enumba ndigafunda enumba ndigafunda ino yenenda mukama akikoleko abasobozese sobola okunongererako kuba okuzima ozima enumba mwene wotakola ki tandobera enumba n'okupangisa akataka nsobola okulimirako obumere bwenaalyanga n'abaana nze ndi mulema nsobola okugema okwemerera n'ateme mbago n'akengula eisubi aye baana bakunemesa okulima aye duma nsimbyemu nigula ebidanda nigula mu bbeeyi ekiro eriko 15 ayo olikutambula mu miganga watuyana wadigeza wagweshe nawera watemera ariko batojja kugiduba emmere eyo kiri kunuma ino bandi baire nga bakola ki mu namba ni bantu bangawo nga bwe muwulizaganya so butubasala ndi bwana abaana wawona buti family olina abantu nga bameka abaana 7 so embera eyokulya ekuniza etya wano okulya omuntu osabiriza obusabirize okulya baba okulya kundi bubi nankoza kafanaka nkabita muntya okulya kundi bubi kwonaala yandikiriza yabasobozesa mwabanike mungemeraku akatontono kale bambi leka tusabe abaana boobona abo ekyatavuba kigoye mbano ebe babivwa ebe nampagano ngoye babivwa ireido aisano oli kubona okubonanga bintu byakusula kuba bifaanana omwana omulema w'okwitaka aguba mwana aguba muyambi oti n'obwo zizaga ensuubira nti obaana abandi abo bamusadange wegundi oba yandisirako oba were kati ka sabuni oba katole katonda ayambe kizibu kiriwo kiri nti ng'otoleka okulima iwe ng'omuntu oza kyosobola nti omuntu wawuuna kukyo nakuwa akasente osobola okukola kino iwe ng'omuntu ezaki omulimu gw'osobola okukola nga bakuwerera akakapito ekikulu tulina okulimirira kw'amaani niga abaabange nasobola okulimirira okulimirira batya mu maka muno ndi mwaye ndi mukulu wa Katonda yenkati ana abantu bange bene banendeza mfune kuko ekizibu babukere kuncho nti omwana ayiku papa banendeza n'abansabya ino nazanko bantu muteye munsabire ebyo bibayiriranga kuba bana abaana na mwene yabamba tata musinde nanja nagula obulema bana abo ayo kusuubula nabe chikezira tibayendeza mwine oli mulema yireba yabakutambulirako ne Asia ebene bya Asia kainda bambi obuyambi omuyambe obuyambi first of all ikwenda mitwalo nga 7 itaka wapangisa itaka balikwenda kumugoba munimira atenga kuli ku mogo aye bende mitwalo 7 ayazira deni abaana ebitabo ebyokulya mukutamu eyokubiri biki nebyo okozesebwa ku wano sabuni sukali byawawo emere abantu bangi so embera ti nungi koina okona bambi kasobola okuyamba kukukyusa ku bulamu bwa family eno ndi Yazid Yolisigira ole weira mwene mpaiso gule mugumuwa timugusula ku muguwe mwene gwo mugulye mami so tene jagwa nge wampa olali n'ogugwe ndagusiba ku bana bali n'ogwebe njatekera omwana nga mpaiso ogwo okay so eriyo omukyala yera yekwenda okuyamba ku omwana oyo ajja asoma ebyomukono oba okutunga kyalaani oyo omusaada
ayi akasente kamala kalima mu kubatandiriranga eri omukaire ali eyo kuliya yali yankobye kuku nayogerako ku n'abaisomero bankobera najje namukobera ayi kiboneka akasente kabanga tikideni mulwaire kuba yayogeranga ninzaye nga mukyala mulwaire munafunafu bambi so nze ndowooza nti obulwaire bwamugiramu kuba ngoiti bulwaire yandiberenga ankobera kuba bambi ankobera kwa leero bonanga nikwe kuba isimu lyo taligemaye nsobola kubanga alina birwaire kuba mukyala mukaire munafunafu ati kale ndi Yazid Yolisigira kamera mbe nili chain Why media?